Nepa Channel Swayazona Debi Sakala Sokumi Bazumez Binta Dunugulan Chen Josel Napa Lasku Senazuna Ji Sushil Shahi Chisa Swayazona Digu to Jazo Celebs talk time Tugu Jazo Sanjimson Nepal Bhasha Kelgut Kawati Manorandan Kele Taguna Jagadi Rumkupi Titi Big Topi Napangu Kalabala Chikmingunyane Nyavayatona Buha Tati Tonga Tugu Jazo Sana Jimson Sama Nepal Bhasha Kele Otingahe Nazama Kalakar Pazueta Banagdo Vegay Pariche Bimal Dasa Bigat Tai Nishe नेपाली भाषायुक्ति मनोरञ्जन खेले नाप वतुंगा नेपाल भाषायु खेलेन उति गए योगदान बियादी रंगुमा वेक पाजुदी वेकल संकिपात नेवा संकिपात न आपल मिरादी रंगुगुदो उके मध्ये निफोस्वा इहिपा एजियम ठोजिगु नुग थेजागु थथे थिथि मेमेगु संकिपान वेकल थगु कलाकारिता नेवादी रंगुगुदो थुलजग मजुसे वेकल नेपाली सिरियल नेपाली संकिपा ले संकिपान थमेस्या थगु अभिनय नेवाइदी रंगुगुदो अझ ठुलिजग मजुसे वेकसम मल्टी ट्यालेन्टेड पर्सनालिटी न तामाची सम वेकन थयु कलाकारिता जग नेमबसी डाइरेक्सन न यानादी अले लेटेस्ट खलामाल दासा वेक युक्ति हुन्दिनी कोचागु दक्षिबले नेपाल भाषा खेले दक्षिबले तरंगु नेपाल भाषा स्टार म्युजिक भिडियो अवार्ड्स 2076 गा वेकन अवार्ड कार्यक्रम न यानादी रंगुगुदो थति धारुंगा थुली धारुंगा चिकमिन्छ अनुमानलाई याना हेदी रंगल जी वेक सुखरगा जो वेक दि स्वतन्त्र संसार महर्जन चासङ वेक त लस्कुसिया जजलपा नाप लस्कुस जजलपा छिटन अले नेपाल च्यानल सोया च्यानल बि सकल सोकमी बाजु मेजु बिन्दन जिको दुनुगुना रहे माया मतिन योजना छना छिला कलाकारिता खेले थगुप्ति पलान्याका दिउ आपला देरंगुला वो विषयले छि पलखलिपत भावे ठौकने चाहिँ छि छुके व्यस्त जुया जुना दि ठौकने ध्याउ लासा जि चाहिँ खास संसार क्रिएसन ल्या चाहिँ छि खोकने छो संस्था जि चाहिँ देका अले वो संस्था मार्फत चाहिँ विभिन्न इभेन्ट्स त एना चुनोडो ठुया नि चाहिँ ओखे चाहिँ मतलब चाहिँ छो म्युजिक भिडियो त देखा चुना गोजुल हजुर उहाँ लिपा चाहिँ छो नेपाल भाषा खेले जग मकी तो चलचित्र इतिहास यो छ मतलब चाहिँ सुन छु नु युबा हमार यो चुज पासपिन नमा सलैना चाहिँ जिस चाहिँ आइद चाहिँ जि थय मा भएद चाहिँ कगना जिस चाहिँ नेपाल भाषा स्टार म्युजिक भिडियो अवार्ड्स दिया चाहिँ जिस चाहिँ जुन गोसा गयो दो जुन माघ 10 गते वंगो माघ 10 गते तजिक अनि देउ न चाहिँ छौ लस्ता यो अवश्य पकना सिवे ओके यो प्रत्यक्ष प्रसारण छि नेपाल च्यानल नै यहाँ पका खवे जुल अठेन दु मेम्यो नुनु मतलब चाहिँ ज्याजो या न चाहिँ गोसा गयो दु जस ओ बारे चाहिँ चिसन चाहिँ छु होम किन चुनु गनु दुगा ताबले चिसन गर्न धैरिला मेउ हाना मेगु इभेन्ट युक्ति चाहिँ लागि चाहिँ चिसन तयारी हाना चुने आ चाहिँ गयुक्ति प्रकार युक्ति इभेन्ट चाहिँ छि यादेन दिएको फका न चाहिँ चिसन चाहिँ जी पर्सनली खलाउ जुसा जी थोसिबे चिन्यार नि हने चाहिँ थोछिरे चाहिँ जी पलाते हो हजुर ओ टाइम निसिन चाहिँ जी चाहिँ छुन छु नु चाहिँ जितो चाहिँ या मास्तो हो एरै मतलब चाहिँ छुन छु नु क्रिएसन या चाहिँ जितो मन हो जितो मने चाहिँ छुन छु मतलब चाहिँ सकिने न जिना चोल दय दोजुल हजुर उही अलावा चाहिँ सुन न मतलब चाहिँ या मसो या मन्याउ या द चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ ज्यादा बढी चाहिँ अप्ठ्यारो ज्यादा एकदम ठाको ज्यादा या मास्तो हो हजुर उठ्यान नु अवार्ड्स त यो चीज पकाना टाइम लाछ विश्व इतिहास खलाउ जस अवार्ड याबले चाहिँ सुन न चाहिँ सुत न चाहिँ बालाउ चाहिँ फिडब्याक वइ मको वडे मतलब चाहिँ एकदमै मतलब चाहिँ घखलौ ज्यादा नि हजुर हजुर ओए जा यो ठाको ज्या या मास्तो हो एजुनिटी चाहिँ जिथो छो अध्ययन कथा चाहिँ अवार्ड यो चाहिँ सुन छु नु कथा छुया मल्ले सर या आपले चाहिँ थौ या चाहिँ छो तडोको अवार्ड या हो न चाहिँ छो चिरौ चाहिँ छो म्युजिक भिडियो छो जो 5 मिनेटको भिडियोले चाहिँ उप भिडियो चाहिँ जिहे चाहिँ कलाकार डेटा चाहिँ समेटेन चाहिँ अवार्ड या चाहिँ जी चाहिँ मतलब चाहिँ वो चीज चाहिँ छौ क्रिएसन या न हजुर न भन्दै मतलब चाहिँ वो चीज चाहिँ सक्सेस न जुल पक्का सक्सेस जुठे छौ चारला दर्शकले फिडब्याक अनुसार चाहिँ सक्सेस एकल
हजुर पकाना चाहिँ ठो जी ध्या बल्छन सोकुम बाजु मेजु बिच अले ठो खेले चाहिँ जियाचना देबे सकलसिन चाहिँ ठेटा चाहिँ मलाई चाहिँ पोजिटिभ काउ जी त्याक हजुर छिसा चाहिँ थोला जुला अवार्ड विषयले छिन जुन चाहिँ भविष्य चाहिँ छि जुन नकटिने योजना युक्ति होमवर्क विषय लेखन दिल वो चाहिँ गजिउ किसिम युक्ति कार्यक्रम चाहिँ छि ओरे जी थो टाइममा चाहिँ खासै ढामल लाग्छ पकाना चाहिँ दर्शक सोकुमे बाजुमे जिगो अवस्था पकाना सिएसिउ जी जिगो थो उसाय मर्याचो इले न चाहिँ जित्थो क्षेत्र चाहिँ निरन्तर लगे जातो हजुर तर जी नाप्ने चाहिँ छौ कलाकारले क्षेत्र चाहिँ जी डान्स या मफिया चुनु अवस्था गठो टाइममा तर जी सेल फुनी जी वेक अप चाहिँ छौ जिगो पाखे दु क्रिएसन ल जी बी फुनी वेड चाहिँ जी चाहिँ पक्का निकट भविष्य याकन या जी चाहिँ वो सोचे ना चाहिँ दुकी जी नेवा खेले चाहिँ छौ एकेडेमिक मतलब चाहिँ स्कुल थे जाओ मर्नी हजुर पक्का चाहिँ ठो मतलब चाहिँ कलाकार र नुबी कलाकार वे पिन चाहिँ गैना चाहिँ वेक अप चाहिँ झिहे चाहिँ शिक्षा दिन्छ कलाकारिता विषयले अले ठो प्राविधिकी विषयले गैना सुना चाहिँ मतलब चाहिँ वेक अप चाहिँ छिटो क्षेत्र चाहिँ दुडे हो हजुर ओ विषयमा चाहिँ जी छौ एकेडेमिक खोल्याउन जिगो चाहिँ योजना दो ठो टाइममा छिगु ठो योजना चाहिँ छि तैदि थेन तु फुवनीमा जिमीको पिन्टुनानु छिगुनिति थजो ज्यादा आछ थजो ज्या छियो नेपाल भाषा खेले अत्यन्त आवश्यक ज्याजो अवस्था खट उन जुल अले नाप नाप चाहिँ जी थो क्षेत्र चाहिँ जुन मतलब चाहिँ योगदान बेच्नु पनि नुबी प्रोत्साहित नुबी कलाकार पनि चाहिँ प्रोत्साहन याउ जुसा फ्लापी स्वस्थता सम्मान याउ हजुर यो ज्याजो चाहिँ सुनो सुन कठन चाहिँ उरे नुबिन न सहभागी हो फ्लापिन न सहभागी हो गेना याउ चाहिँ हिसाबमा चाहिँ विभिन्न मतलब कार्यक्रम न जी नाच्ने जी हजुर जिगो टार्गेट चाहिँ थ्रेन्जिया अवार्ड्स ला जुए निर्णय जुए जुल अले चाहिँ एकेडेमिक रूपमा चाहिँ चाहिँ छौ मतलब चाहिँ शिक्षालय देखियो र डुए जुल ओ एकेडेमिक देखियो जुए जुल नाप नापमा चाहिँ जिसा चाहिँ मतलब चाहिँ त्यो क्षेत्र डक हैन बोलगाइङ ओ विषयमा चाहिँ विभिन्न मतलब चाहिँ थो क्षेत्र लगे जुबे मतलब स्वस्थ टेनमा चाहिँ सल्लाह याउ जी अनलिप चाहिँ सुनो छु मतलब चाहिँ जी ध्यान हुन्न छ मलाई सुनाना चाहिँ यार ठाकुको पनि ज्या जुल या मास्ति वो ढाउट सुनो मतलब सुना छ जी ये सय यार सुनो के जिन छु अडिनेना जगे ठो चीज चाहिँ पलाटे हो हजुर एजुनिटी चाहिँ पकाना चाहिँ ठो क्षेत्र लगे जुबे सकलसेना चाहिँ 7 बिल हाछ पकाना वो ज्या चाहिँ सफल जी हजुर छिगु लागि ठुकै लागि न छिटा पिन्टुना देशना जुन छिसँग या टेउटी ज्या एकदम चोछा बगु ज्या ख अब के लागि चाहिँ फुपिनसँग फु कथा ग्वाली डेमा रहेको छिगु मनाटु नाचौ खन्जुल आ पनि छिटो अवार्ड यो विषयले चाहिँ जुन माघ 10 गते चाहिँ तजिको कोचाला ठो अवार्ड प्रोग्राम या यो सोच चाहिँ छिके गना होला जिन दाजस्ट ट्याड न मलाई जितो चाहिँ थियो ज्याजो यामा जस्तो जुन ज्याजो चाहिँ व्यवसाय यार भन्छ हिजकी जो नि व्यवसाय यार ठाकुवा चरा नि व्यवसाय यार भन्छ ओस सोझ यार भन्छ मौडेट चाहिँ भन्छ अलमल ज्याजो टाइममा चाहिँ जी यो अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो ज्या यार यो के मन होला द मने चाहिँ यो चीज चाहिँ या मासु यार दिन्छु एजुनिटी ठो क्षेत्र उनमिसी योगदान बेचो स्रष्टा दो ठो क्षेत्र उनमिसी नुबी बामलाबी कलाकार वे जोंडो तर वेक अप नो स्टार्टस गनले सा वेक अप द गइना मासी गेलो सा वेक अप सुटा से दुले सा पकाना लेखा दुखाम बरो मारो अवश्य ना वो टाइम में चाहिँ चिसा ठने याउडे अवार्ड्स सेरेमनी थियो अटो अवार्ड्स प्रोग्राम याद थासा वेक अप नो स्टाटस गन ल्या चाहिँ अनासी हिसाब बना सु मतलब चाहिँ सु मतलब चाहिँ सो स्टार्टिङ है मतलब छु जै नि वेक अप गुड छुटा से ला रे हजुर अवार्ड चाहिँ प्रुफ याइ अवश्य छार लाछ ठुके चाहिँ जी चाहिँ मतलब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार चाहिँ जी अवार्ड युटी डिजाइन वे अनुसार चाहिँ वे फर्मेट दिएको दु वो अवार्ड यो डिजाइन स्वयं जी थ आफै दिएको दु हजुर अनलिब अवार्ड छुछु जुइमा अवार्ड साइज गुल्जुइमा अवार्ड पनि वेट गुल्जुइमा मिनिमम गुल्जुइमा म्याक्सिमम गुल्जुइमा हुन जी मापदण्ड हुन जी मापदण्ड जान्नु दु तर इंटरनेशनल मापदण्ड अनुसार हाईएस्ट पकाना या मफुनी तर मिनिमम चीज चाहिँ उडा छेलोडो अठनले चाहिँ जिसे चाहिँ मतलब चाहिँ अवार्ड एवरी कलाकार एवरी बिडा द क्याटेगोरीज द मलाई ओ भया फटली सु चीज त छुटे या मोबाइलमा रे हिसाब उना हेर्नु छ लाग्छ सु अवार्ड या चाहिँ छिठा नेपालले योको अवार्ड जाने तर अवार्ड एवरी मतलब चाहिँ छौ मतलब चाहिँ थठ एवरी मन माने दुगा छु अहिले हेर्नु मतलब चाहिँ राछ सु अफु गना 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 व्याकरण सिलेक्यो ओ जाने तर चाहिँ ठुके चाहिँ ए महिना छ लाग्छ छौ अवार्ड फंक्सन चाहिँ वेट मात्र चाहिँ सकिस्टन चाहिँ सम्मान दे मान छौ म्युजिक भिडियो निर्माण चाहिँ सकिन उले योगदान दे अवश्य न ओरेन चाहिँ जिगो ज्या थियो जी के मतलब चाहिँ
दक्षिण चाहिँ मतलब चाहिँ स्ट्रक्चर डेटा सामान्य याउजु जुल नोबी पुस्त डेटा न चाहिँ हौसला कथा जुल नाब्रा म ठौं कने जुया चाहिँ सकल कलाकार पिनो स्ट्याटस जे मेन्टेन याटा चाहिँ ठो अवार्ड नौ जुल हजुर एकदम बालाउ ज्या छि याना दिगुदु ठुकै त हाक्न निरन्तरता जुइमा थाइगु न जि मन आस्या नाचना लिपै वर्षे न हाक्न थायु कार्यक्रम त जुइ रहेको चाहिँ मन टुंगा जस्तै थयु थपारौ कार्यक्रम याबलेला चुनौती युक्ति विषयले छि चुनौती युक्ति सामना याको ठाउँ चाहिँ जित सुना चाहिँ या आत्मा याप्ति चीज चाहिँ या जुन छिगुप्ति व टार्गेट जुल थो कार्यक्रम या त चाहिँ छिट गयो किसिम उक्ति चुनौती ते बोला सक्छ नबला जित चाहिँ अवार्ड यो पनि मतलब चाहिँ जी सहभागी त्यो लागि चाहिँ जी आह्वान हैन मलाई हजुर अवार्ड याद हरे त या अवार्ड याद हामीले चाहिँ सहभागिता दिने मतलब चाहिँ एकदमै मजो जुल हो टाइममा बुझे म ज्या छु जी चाहिँ एकदम मिनिमम कस्ट चाहिँ जीको इन्ट्री चार्ज त यो हजुर तर मिनिमम कस्ट चार्ज त्यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ अवार्ड बिरत त क्याटेगोरी चाहिँ यो कुटाइला चाहिँ वो सम्भव मोर रे मरो अवश्य तर पकाना ख चाहिँ नर्मली सोचे आउँछ वो सम्भव मोर गा सारा डास सगो म्युजिक भिडियो दड्डै चाहिँ मिनिमम शुल्क कया याना वडे चीज पकाना तो सकोमी भाजमे जदि थोए भागे पनि सक्सेना चाहिँ ठो ज्याजो सोयजना दिगुस वेक अप इन पका छि वेक अप अनुभवले यही अवश्य सारा जिबी चाहिँ मिनिमम कस्ट चाहिँ चार्ज तया उठी मसी मलाई बिदा चाहिँ जिगो भिडियो नोमिनेसन लगा दो हजुर टेल लाज एकदम द मेरो दक्षिण पहिले च्यालेन्ज हो जुल ठो चाहिँ सम्भव मजुर्या पहिले छ चाहिँ योकै मोटिभेसन चाहिँ ठुला चाहिँ इन्ट्रेस्ट मटल तर जे सम्भव थिएन किनकि मतलब चाहिँ चिसो चाहिँ मतलब चाहिँ थरथरने याटकी ठोठो तरिका याटकी ठो किस्म चाहिँ न्यान टेल कि ठो चाहिँ सम्भव दुई या चाहिँ जे मतलब चाहिँ छौ प्रेस मिट या चाहिँ न जे आइजन न हजुर वो टाइममा चाहिँ जे थु बिसेर चाहिँ एकदमै मोटिभेट चाहिँ बुझेजेको जे कना अनलिप चाहिँ अझै बालक छिरे चाहिँ सहभागी होला जिता चाहिँ सुरुले चाहिँ जो सहभागी चाहिँ टार्गेट अनुसार चाहिँ पहिले सुरुले चाहिँ छिन्यापो मे युप्ने मतलब चाहिँ जिता चाहिँ तलखे वो जुसा जी प्रेस मिटिङ न देखेर चाहिँ मतलब चाहिँ थो विषयले चाहिँ कन्यन कने यानले जस थो विषयले जानकारी बिबले चाहिँ 57 वटा मतलब चाहिँ ने नेपो 57 वटा भिडियो त सहभागी जुल ओडे चीजले जिको लागि त सोच्ने भ्या अबजुल छ उपलब्धि कथा सोच्ने भ्या अबजुल जी सोच्ने चाहिँ 30 ने 35 10 गाउट तर झिकेर दुखनी बुझे जुल कि राछ सहभागी जुल दनि खनी दुखनी अले ओके न चाहिँ मतलब चाहिँ बाला बामला ठट्टा छ डेडो अले जे चाहिँ मतलब चाहिँ जे अवार्ड युटे छ नियम अनुसार चाहिँ हे चाहिँ निर्णायक मण्डल तया अनलिबा चाहिँ जे चाहिँ पब्लिक भोटिङ न तया अले अनलाइन भोटिङ न तया विविध मतलब चाहिँ मापदण्ड पुरै न चाहिँ जे चाहिँ 10 गते अवार्ड प्रोग्राम जुजुल जस्तै चुनौती यु एक खलाबले चाहिँ छौ किसिम उक्तिला व छि नगदिन तैदल कि छिन्यापु निसे कया 30 35 वटा तक युक्ति छौ टार्गेट वो पुवंगे त छिटा छौ किसिम उक्ति चुनौती हो जुल वो बाहेक न मेउ जस्तै आर्थिक पक्ष अनेक पक्ष युक्ति चुनौतीला वला जुइमा पक्कैन एकदम ओके विषयले न पछि कना दिस तक्षण नबा छिहे न्याउ ज्या सूर्य द छिदा आर्थिक रूपमा सबल जुएमा आर्थिक बमल ढाँचा छिदा चाहिँ एकदमै ठाको जी न्याउ ज्याएर नका चिन्ने दन आर्थिक मन प्याउन्ड न छिदा टेबेमा सु चीज प्लाट्सको पनि छिदा टेबेमा हजुर ओके अलावा छिहे चाहिँ थोरै यो चीज छौ प्रोग्राम जुल्नी सो ज्यादा जुल्नी ओडे चीज याका चाहिँ ज्यादा म तो चाहिँ समग्र नेपाल भाषा सकेबा यो मतलब क्षेत्रीय हजुर ओ टाइममा चाहिँ छिदा आर्थिक एकदमै ठाको ल जुन जी विस्तार चाहिँ मतलब चाहिँ थो मतलब चाहिँ प्रपोजल तयार हैन प्रपोजल तयार न चाहिँ थ खुड हुन चाहिँ मोडेटमा चाहिँ थो विषयले चाहिँ डिस्कस हैन एकछिनमा जे डिस्कस चाहिँ बुझे जो पनि मालकै बुझे जुल द चाहिँ मतलब चाहिँ सुरु चाहिँ मतलब चाहिँ द एकदमै सार्बियो जिको चाहिँ वडाडो हजुर वडा जिता सार्बियो नम्बरमा जिता चाहिँ अझ द मनोबल होला वडा र्याबले वडा नम्बर 21 ललितपुर वडा नम्बर 21 खोकना हजुर वेक न चाहिँ का जी सुपखे सार्बियो मलाई सरा छ जिता चाहिँ सपोर्ट या मलाई वेक अप चाहिँ ठो ज्याजो यो पनि सह आयोजक रुपले चाहिँ जी वडा चाहिँ चुन्डो वडा चुन मात्र है अले जी जिको प्रपोजल यो पनि भन्छ वेट डुब्दा चाहिँ अन चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था विभिन्न कम्पनीका चाहिँ मतलब प्रपोजल चाहिँ तयार मतलब स्पोन्सर लागि प्रपोजल दिए अले रेस्पोन्स या पनि भन्छ बाल्न होला
अन लिप चाहिँ जे थो कार्यक्रम गनियाउला ढेर रे कार्यक्रम चाहिँ मतलब चाहिँ प्रज्ञा भवन या रे प्रज्ञा भवन हल बुक जी साइड मतलब चाहिँ अझ म्यो न्यू प्यो हना आया ठपे दल हजुर वो ढेर सुन मतलब सुरा छ एड बीपी मतलब चाहिँ एजेन्सी एड बीपी कम्पनी हैन एड बीपी सुनो सुनो व्यापारिक कम्पनी है चाहिँ वो ठ्या अनुसार चाहिँ मोटेड इन्ट्रेस्ट देखो नि जी जब प्रज्ञा भवन बुक याद हुन है प्रोग्राम जी ढेर मात्र चाहिँ अझ न्यू प्यो एड बरे जो मतलब सुरा छ ग्वाली पिन चाहिँ नि लिप अझ मोडे चाहिँ ग्वाली र यहाँ खनेगा हजुर जुन जिसे जिउ ज्या चाहिँ प्रयास यामा जिसे चाहिँ बालाउ सोचे यामा पकाना छिदा चाहिँ सपोर्ट बे दया जुनी अवश्य न तर जी थौ ठा छुरा राछ वेक अप सपोर्ट याबे सकस्टन जी थौ लुमगा जना दक्षिण ना टा थन पछ के लिस्ट ल मरो तर वेक अप सकस्टन अझ न जी दुनु हे चाहिँ वेक अप द सुबा देख्न जना वेक अप नो साथ सपोर्ट हे जिउ ठौ ज्या जो पुंगु जो दो एजुनि लिप न चाहिँ अझ ती भे बालक जिदा सपोर्ट यही दिनु जिदा पल्सर नाप्दा ब चाहिँ सकस्य न चाहिँ मलाई चाहिँ माया साथ सपोर्ट हैन जिदा बावे जुल एजुनिटी हाग्नसका जी चाहिँ मलाई चाहिँ वेक अप न सुबा देखे चाहिँ अले म्यो जीव कार्यक्रम न चाहिँ म्यो ठठे ग्वाली हैन दिस थरिने त मलाई चाहिँ जिदा साथ सपोर्ट हैन दिलाछ पक्का न चाहिँ टिभी छैन अझ बालकै जी कोटा या ज्याजुले बजाको दिपाई जिदिङ हसोकुमी बाजुमेजमी छिसा थुकु ज्याजुसँग थौया थुकु ज्याजुसँग सोया जना दिएको दो लोकौं भामा कलाकार बाजु नाप नेपाल भाषा म्युजिक भिडियो नेपाल भाषा स्टार म्युजिक भिडियो अवार्ड्स 2076 या चेयरपर्सन स्वतन्त्र संसार महर्जन जुन नापंगु खलाबला तो खलाबला त हाक्न निरन्तरता बिगु हेजे आरास पल्क ब्रेक हजुर सोकुमी बाजुमेजमी त बचागको दिपालीपा हाक्नसका ज्याजुले लस्कु सेना जना छि सोया जना दिगु थो ज्याजो ख सेलेब्स टक टाइमले थौया ठुगु ज्याजो सँग जिमसँग लोकौं भामा कलाकार पाजु नाप नेपाल भाषा स्टार म्युजिक भिडियो अवार्ड्स 2076 या गोसा खलया चेयरपर्सन बाजु स्वतन्त्र संसार महर्जन जो वेक नापंगु खलाबलाई त हाक्न निरन्तर दाबी आज थो अवार्ड्स यहाँ पछा छिगु स्वास्थ्य पाखे जीवनी छिटो थो स्वास्थ्य समस्या ज्याजौं जुल जुन स्पाइनल ट्युमर र चाहिँ छि ग्रसित थो गुब्लेन छि जुखा पक्का चाहिँ आठकै बडी विषय खलाउ जुस डाक्टर यु मतलब चाहिँ जुको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ जिरो थो जन्मजात दुख हो वेकअप भनाइ अनुसार चाहिँ थो स्पाइनल ट्युमर मतलब अझ जिको चाहिँ स्वर्णमा राइ थु त मलाई ठुके रिपोर्ट थो ट्युमर हैन ओडी चीज छुरा लाछ एकदमै बिस्तार बढे जुइ चीज खनिका जी पहिला झिके चाहिँ पहिला संगु चाहिँ जुइ संगु चाहिँ आकार चाहिँ उड चाहिँ मतलब चाहिँ समय अनुसार चाहिँ बिस्तार बना एकदमै स्लोली मतलब चाहिँ बढे जाने खनिका ल बढे जाउ चाहिँ मतलब चाहिँ गुली चीज मतलब चाहिँ झिके देया नि नर्मल मोन्टेके न यो बढी ट्युमर देया नि तर झिके स्पेशली के लट्टा छ जुन स्पाइनल कर्डे लट्का वो स्पाइनल कर्डे ला मतलब चाहिँ वो जुन नब बढे मजुल बेला खास प्रब्लम होला जी शिव कथा चाहिँ छोरा लाग्छ जी वो टाइममा निफोसमा रह्यो छौ जो पहिलो फिल्म का हो निफोसमा सुटिङ नो टाइममा चाहिँ जी कम से कम 3-4 घण्टा फेदना जी चाहिँ मतलब चाहिँ मुलो छना चाहिँ मतलब चाहिँ थो मुलो छना चाहिँ एक्टिङ यामा अवस्था ख वो 3-4 घण्टा लगे जलो जुन छौ लभ सिक्वेन्स ख वो टाइममा चाहिँ गीता साई वो जिको चाहिँ छौ लभ सिक्वेन्स पनि सिने चाहिँ एकदमै लङ टाइम जलो गयो ओले मतलब 3-4 घण्टा लगे जलो तर वो टाइममा चाहिँ 3-4 घण्टा चाहिँ छ्या फेर्ना छ न वो टाइममा हाना चाहिँ थयो टेन्सन दे जुल एक्टिङ थयो टेन्सन दुय जुल क्यामेरा टेन्सन दुय जुल वो जो फर्स्ट फिल्ममा जुल अरे जिरो चाहिँ विभिन्न मतलब चाहिँ टेन्सन बावजुद पनि जी वो सर्ट छिरेका सर्ट छिरे साइड जिद्दन भले चाहिँ जिद्दन मप्रा एरे जरा जुको टुटी पुरा जमजम न जाने छौ किसिमो अचेत एकदमै जी छुए मजल छ जी सुटाक राछ साइड जिदा चाहिँ वो टाइम अन जिदा समस्या दोगा निफोसमा रेमला जो फर्स्ट फिल्म का नेपाल भाषा खेले युक्ति नेपाल भाषाले नापाङ संगीत फर्स्ट फिल्म उया नि होला जे खस भाषा ख नेपाली भाषा चाहिँ सिरियल न मेटा अन चाहिँ फिल्म त न मेटा अन लिप चाहिँ जीव फिल्म जुल 3 4 घण्टा फेदना चाहिँ मतलब चाहिँ 3 4 घण्टा 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 मतलब चाहिँ
ओ टाइममा चाहिँ जी छुलु मना छ द त्यसले थो 10-12 वर्ष नि हो जी दैट नहीं दो जिको जन्म जाते जुई फुसायद समस्या वो चाहिँ तस्का समस्या वो चाहिँ जिरो सुरु जावल वो टाइममा चाहिँ अनली चाहिँ जिको लास्ट फिल्म जिको चाहिँ ई पाक मलाई ई वाला फिल्ममा चाहिँ जी चाहिँ फाइट सिक्वेन्स छ वो टाइममा फाइट सिक्वेन्स चाहिँ जी त्यो किर्तिपुरे बाघ भैरव ढाउ जुन मन्दिर जुन छ दुनी वो परिसर चाहिँ सुटिङ ज्याचो इले चाहिँ सो त्रिशूलले जो खेल दुगा त्रिशूल हो जी मतलब चाहिँ जिगो चाहिँ मतलब चाहिँ राउन्ड किक बिमा हो मलाई त्रिशूल राउन्ड किक बिहा त्रिशूल जो कारमा हो त्रिशूल बेँदै अहिले वो छेउ ब्याक राउन्ड किक बिहा अहिले वो त्रिशूल चाहिँ मलाई चाहिँ खेल मिटमा होगा जी अटोमेटिक ब्याक किक बिहा चाहिँ जी अटोमेटिक थले जलगा रिङ अटोमेटिक त वेयर त्रिशूल झप्पे जिरो चाहिँ थन कम से कम एकदमै मतलब चाहिँ हिए झ्वाजा हुन्छ एकदमै हिए बगे जल जिम बचागा एकछिन जी बेहोस जल मलाई त जी हि बगे जात न अले जी पास मिनट जिरो चाहिँ थाहा त या सुजुरिया चाहिँ मसिला छ त्यहाँबेला चाहिँ वो निपोसाने है चाहिँ ई पाटक इले चाहिँ जी बिजे यो घटना जोदो तर एकदमै अप्रिय घटना वो टाइममा जल लास्ट मतलब सांकी ई टाइममा जुले चाहिँ 5 मिनट गे जो खा बालगे जातो खा नि मतलब चाहिँ मसी शॉर्ट बेचो खा मसी दक मिले जातो खा तर लास्ट थियो या चाहिँ काइदे जुल जी छुए मजा छ अहिले चाहिँ वो टाइममा अहिले जिरो सुजुल लाज जी जी चेकअप बिहा मलाई अनलिप चाहिँ जी एमआरआई न अहिले चाहिँ जिगो चाहिँ रोग छु पत्ता लगे पकाना चाहिँ थो रोग गनाउ ठ्या हो सुझा हो हेर जी अगिन मजु तर डाक्टरले भनेको छ न तो जन्म जाड्न जुइफो तर एकदम मसिने बढे जुइ चाहिँ आवे चाहिँ समस्या जो खरे चाहिँ धेरै त्यो समस्या दया चाहिँ नि ख कि लाइफ ती सम्भावना यो विषयले चाहिँ डाक्टर छु तयारी वो डाक्टर यो भने अनुसार चाहिँ थो चाहिँ उयोको बिना न त्यहाँ भयो त्यो पनि मतलब चाहिँ यहाँ रिमुभ आउ ख रिमुभ बिना चाहिँ बढे जुइ मजु छ ठिकै जुल भाना बढे जुइ सम्भावना यो कुरो 90% ल बढे जुइ सम्भावना दो अरे मतलब चाहिँ जम्मा 10% उठ्के पनि छो बढे मजु दिउ चाहिँ उयोको बिना ख 90 वो 10% हेलो यो ख नि एजुनिटी चाहिँ ठोइले चाहिँ जी सुसु चाहिँ नाछ नाबा जी 5 वर्ष निहले जी अपरेसन या ठुलो हजुर अपरेसन याना चाहिँ जी चाहिँ सु हिसाबमा चाहिँ जिरो बालना भएको ठुको ख तर आठो 1 वर्ष नि हो यो ख अथवा जिको जी 12 मन्ट ओ टाइममा बरु टाइममा चाहिँ जी चाहिँ एक्सरसाइज दकन जी बने हैन तर 45 दिन तक गर्न प्यान न मैले झाल छेचो न झले चाहिँ जितो चाहिँ थकाया होला ओ टाइममा चाहिँ थकाया हो द चाहिँ आवे चाहिँ एकै थकाया होला अहिले हाना चाहिँ जी चाहिँ 5-6 महिना चाहिँ जी चाहिँ हाना एमआरआई रिपोर्ट्स के किन चाहिँ हाना बल्जे जोडे चाहिँ हाना बढे जावला हाना बढे जोडले अब ठिकै पनि मतलब चाहिँ विकल्प छुले सर हाना रिमुभ हामीलाई हाना अपरेसन हामीलाई ताबले चाहिँ अहिले ठिक जो गयामा छुयामा जी सल्ले यारले चाहिँ ठोया चाहिँ थो टाइममा चाहिँ जी नेचुरल थेरापी न सल्ले हैन ठिकै पनि ज्या ठोया ख थो ट्युमर थो चाहिँ थो ट्युमर पनि थो पनि अवस्था ठो ख ठिकै पनि थो पनि नेचरै ठोके मतलब विशेषता ठोक थो यहाँको यासन चाहिँ बढे जावे जी लुसी चाहिँ नि हजुर लुसी चाहिँ जिन बढे जावे सोचाइ बढे जावे वे ख तो एटा ताबले चाहिँ सोचाइमा बाध्य जलो जी हामीले न चाना नि हामीले न उदानी हामीले चाना नि बोल मिले बोल तर जी सुसुजे जो ढाछ जुल तर जी चाहिँ हरेस मतनका सारे लाछ वो जी ना जो चीज न ओले जिको शरीर न दो चीज ख जिरो मजान्या दुख जन्मजात दो चीज चाहिँ जी सुटर पाना या मैले मलाई हजुर जी गाउँ ठाउँले चाहिँ थना सेंगाटले येन्द नै जी सुत सुए मक्का जिके दुनी वो चीज ख जी छु एक्सिडेंट या वो चीज मक्का थो एजुनिटी थो चीज चाहिँ जी सुटर पाया मको जिको थ यो शरीर वो चीज त जी एसबियामा थुइन पनि जी सामान्य यामा जी तेजन दुकी जी रोगी मको छ जी त समस्याको जो ख हजुर एजुनिटी वो समस्या समाधान जुइचले छु हिसाबमा जुइगा छारा छ वो समस्या जी समाधान दिउ चाहिँ जिको हिम्मत न जुल्नी जिको मनोबल न जतन दुनी यदि जी मतलब चाहिँ जी ट्युमर ठाम पनि जी चाहिँ स्पाइनल ट्युमर डुम्बरी या जी आरामले दिना चाहिँ जुसा थुलमिसी मतलब स्वस्थ त जी सामान्य खनि मको एजुनिटी चाहिँ ठो चीज त जी रोग जी चाहिँ गुले न मरेगा जी रोगी मको जी र समस्याको जो ख वो समस्या दिउ चीज ल सु हिसाबमा समाधान जी सु हिसाबमा जी उडा ट्र्याकल या वो संघर्ष र जी याद दिएको हजुर आज चाहिँ ठो छौ समस्या युक्ति खन्जुला ठो समस्या चाहिँ लनी युक्ति जुन 10% युक्ति
खन्छ चाहिँ लान्दिल अब 10% न जुइथे चुवाला ओ जिरा चाहिँ पट्या मजले सार लाज चाहिँ याद नो या वेक अप चाहिँ फर्स्ट सूर्य चाहिँ रिमुभ याउ ख तो लिखिया छु ख तो जाले म जो मतलब चाहिँ वस्तु चाहिँ वो दुनी बरे जो ख वो चीज लिखे लाग्छ कि बालना गयो हैन त्यही हिसाबमा चाहिँ जी थो अपरेसन नि हो चाहिँ जी कम से कम नेपाली पनि टप हस्पिटल जस्तै नर्वेक हस्पिटल ग्रान्डी हस्पिटल अन हो चाहिँ वीर हस्पिटल अन चाहिँ मतलब चाहिँ टिचिङ हस्पिटल जुजु दक्षिणमा चाहिँ चल्दैन त वेक अप मतलब समाधान दिए ठुकै छु मतलब चाहिँ मेडिसिन मरो ठुकै मेडिसिन दिए लिकायाम अपरेसन है हो चाहे उठो इंडिया उनी न जे छ खलना इंडिया उना छु के बानाइल इंडिया न थरे हो उपचार पद्धति छ ये ख उपचार पद्धति छ के पनि तर 10 लाख मोडे समस्या दै रोगहरु ए जुन नि ठुकै मेडिसिन न चाहिँ पडले म जुनी ए ढाड मतलब सुरा छ ठुकै मेडिसिन ल 10 लाख मोडे समझ म दै जुस ठो चीजहरु म चाहिँ रिसर्च यही मलाई रिसर्च यही तर पनि उके मतलब चाहिँ मेडिसिन ल म चाहिँ याडा ठ्याक्कै छडा छ 10 लाख छम्जो नि म दै ए जुन नि ठुकै पनि मेडिसिन ल मर्ने जुल ए जुन नि ठुकै चाहिँ लिगावे छ समाधान ख तर उके न चाहिँ मतलब चाहिँ बडे मजुल लाछ बालना हुने बडे जुल लाछ ट्याब डाल लाछ तले छ मतलब चाहिँ मले चाहिँ मतलब चाहिँ दुबिदै खन्छ ए जुन नि चाहिँ जी वो चाहिँ मटाका मतलब चाहिँ या मार्यो चाहिँ मटाका चाल लाछ दक्ष पहिला छ समय थयो पनि इ फुइल जुए जुल अन लिबर टेबो फुइल जुए जुल हैन पढि तेमा गाउँ चीज न म कदे 20-25 लाख रुपैयाँ मतलब हाराहारी नापना जी खर्च ना यनो ख यदि आ खर्चमा लाग्छ 30-40 लाख ना उनी दिउ चाहिँ वेक अप अनुमान दो चाल लाछ वो 30-40 न खर्च यादा या लनी खर्च तर लनी चाहिँ मतलब सम्भावना कुल डाटा छ एकदमै मोजगा जो ए जुन नि ठो विषयले चाहिँ जी सोचे पर्छ बरु जी वो चीज लोमगा छ जी म छु नो चीज या जी नो क्रिएसन या जी थयो पनि समस्या थका डेडु तर वो समस्या दे चाहिँ जी थम जी ट्याकल या तर जी थो समयले थो टाइममा जी थो धर्तीले जी देयातन अवस्था चाहिँ सुनो थो क्षेत्र छो मतलब चाहिँ योगदान चाहिँ या हो जो चाहिँ टार्गेट देखाउ त्यसले आज चाहिँ अपरेसन या विषयले चाहिँ सोचे महिना नि अपरेसन या विषयले चाहिँ सोचे महिनाहरु मनाउमको आज चाहिँ जीवन चाहिँ लगभग याकने चाहिँ मतलब चाहिँ विदेशे छ पनि सुन्नु हुन त मतलब चाहिँ वेक अप चाहिँ हटाना वेर यही खट हाउ दाइदिउ दो ऐसा पनि जिता चाहिँ 5 मिनट छ सल्लाह अनुसार गर्नु चीज के इंडिया सा हुने थाइल्यान्ड सा हुना छ थोसे रिपोर्ट छ किनिनु दाइदिउ दो पकाना चाहिँ समय मेरो जुल लाछ जिन तेमा भाइ भ्या जुल लाछ पकाना चाहिँ थोरै रिपोर्ट छ जी अनि किनिनु जिके टार्गेट दने हजुर छिगुप्टी थो रिपोर्ट केना अन चाहिँ छु किसिम युक्ति समस्या समाधान युक्ति चाहिँ लङ फुले जुइमा रहेको मन टुना जुना जस्तै आ छिगुप्टी अभिनय क्यारियर छि प्रवेशिया अभिनय छि नाचाइ तैरी ढुङ्गल कि 15 वर्ष न्यन चाहिँ अभिनयले सूर्यन दिला उके माथि न अझ दक्षिपले नापाना छि नेपाली खस भाषामा चाहिँ नि न्याउ दिएको उबले सिप्ती अनुभव बजे कना दिसले घटना चाहिँ नेपाली भाषा क्षेत्र चाहिँ छि थिएन जी चाहिँ जी 55-56 साल एसएलसी बियो ख वो टाइममा चाहिँ स्कुल लाइफमा है चाहिँ जिदा चाहिँ एकदमै अभिनय याओ डान्स याओ सुनो नु कार्यक्रम याओ जिदा के मोडो जी थने चीज आदर्श सौल स्कुल बनो ख थने लिखे दो ओ स्कुल बनो जुन इले चाहिँ न्याउन त प्यारेन्ट्स दे वई सुनो पिकनिक दे जो वई सुनो स्पोर्ट्स दे वई जी न्याउन लाग्यो तिम्रो एक्स्ट्रा एक्टिभिटी चाहिँ जी गुले जुनियम बनोगा ए डेरम र जी आहा बने मसर हेर सुन मुखे तर जिको रिजल्ट खलायो जस जी न्याप्न न न्यूट्रल का ए हेर सुन छोरा छ जी फर्स्ट न लाइमको जी लास्ट न लाइमको जी बिजे लाग्यो ओ नावले छिए वो टाइममा चाहिँ औसत विद्यार्थीहरु ए रासन मतलब चाहिँ जिरो चाहिँ हाने क्रिएसन या सो छ छु विषय जो छ जी चाहिँ वो टाइममा चाहिँ एकदमै जिरो चाहिँ ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ जिको चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट आइगा अहिले वो टाइममा ह्यान्ड राइटिङ कम्पिटिसन जोले चाहिँ स्कुलले चाहिँ 6 क्लास अनि 10 क्लास जोले चाहिँ जी फर्स्ट लाउडुगा जी 6 क्लास पनि 10 क्लास पनि जी बुक उडुगा एले मतलब चाहिँ ह्यान्ड राइटिङ सोसा जिको बाला नि अहिले जी आखा बने म सम्म मको छ जी फेले जिम न मखान यहाँ ठीक औसत रूपमा चाहिँ जी पास जाने ओ जुए जुल अनलिपो चाहिँ जिरो चाहिँ सर पनि कलाकार जुए खने यहाँ चाहिँ जिरो चाहिँ वेक अप छ ताइ खने जो जिरो चाहिँ मतलब चाहिँ बाग बजार भने हो बाग बजार टाइप ठासे कलाकार टाइप छौ
एकदमै दुनी कलाकार जुई म डुपी कलाकारी जित चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट दुबी कलाकार जस नव प्रतिभा मनु त चाहिँ अनि बहुत रेज गर्ने खोनी वो बिजर जिन लाग्यो अनि वो टाइममा चाहिँ सिरियल त जुई हैन फिल्म त जुई विभिन्न मतलब चाहिँ डाइरेक्टर नाप्लो र विभिन्न मतलब चाहिँ प्रोड्युसर नाप्लो विभिन्न मतलब चाहिँ कम्पनी नाप्लो र जी सङ्घर्ष नाचुन वो जो टाइममा चाहिँ जित चाहिँ एकदम साइड रोल त चिजी रहन्छौँ वो टाइममा चाहिँ नेपाल टेलिभिजन प्रसारण जी गहना सिरियल जिले न्याउखु भाग जी मिटो नडो अनि लिपा चाहिँ गीताञ्जली राव सिरियल दो अनि विभिन्न सिरियल का जे जो तोरा मिटारका अनि जो जी बिस्तार चाहिँ जी वो तरङ पर्दैन भनेका जी अनि इतिहास थाउ फिल्म न जी मिटा अनि चाहिँ मतलब चाहिँ अनि लिपा चाहिँ विभिन्न मतलब चाहिँ जी चाहिँ मिडो अनुसार चाहिँ नेउछाउ जी मिजु नडोका नेपाली भाषा तर एकदम साइड रोल छ अनि जुन मतलब चाहिँ छौ बाला रोल मिडो जे वो टाइममा मलाई निखिल उब्रे दिदैन म समथिङ सुन जितना लो न वो टाइममा चाहिँ निखिल उब्रे दि चाहिँ मलाई चाहिँ एक्सिडेन्ट जुया चाहिँ हस्पिटल गयो अनि हस्पिटल जी चाहिँ मलाई चाहिँ डाक्टर रोल गर्छ वो डाक्टर रोल मिडोले चाहिँ एकदमै मतलब चाहिँ सिन के नि दुनी डायलॉग मोर्सा सिन चाहिँ एक ढोका जो छ निखिल उब्रे त मतलब चाहिँ ड्रेसिङ या उताले या डकै याले चाहिँ जो एक खा भयो छ डायलॉग मोर्सा चाहिँ एकदमै खुसीको छ उठेन चाहिँ सुरुवाती यो फेज यो घण्टा जुल वो टाइम एकदमै जुन अनलिप चाहिँ न्याल्ला बिहान हो चाहिँ नेवा बेखा चाहिँ सबिन सक्के दाइ हो आरएम दाइ डाइरेक्सन गरेको आशिष बन्द गर्मी फर्स्ट फिल्म ख जी अस गुण सिनेमा हलले चाहिँ च्यारिटी सो ज्याचो भने अनि ska jita चाहिँ सुयो त वेक अप चाहिँ टिकट बेला जिना सो हुना मलाई सो हुने चाहिँ ए नेवा पेखाना चाहिँ थोरै हले किन जो खनेका जिता एकदमै एक्साइटेड छु अले नेपाल फिल्म मिटा जुन दुय जुल सिरियल मिटा जुन दुय जुल छि नेवा भाषा न थोरै फिल्म देखि जो खने दे चाहिँ नामला सिलु राजमा ढाउला झेनिना रे मजबले जुल उहाँ लिप चाहिँ थमा ठिका चाहिँ थोरै चाहिँ न्याला ब्यार छु हजुर अले जी चाहिँ आरएम डाइनमा सबिन डाइनमा प्रत्यक्ष जे खलन थोरै एउटा गएका छु छ थोरै कना इन्भेस्ट लगेमा कना सुजी मारेर हैन उहाँको पछि जिता चाहिँ धा अनुसार चाहिँ जिना छौ ग्रुप 10 ल जिना चाहिँ फुड युटी सारा थगे दु अनुभव द जुल जी चाहिँ अले ठक्क जे सुसु चाहिँ नाछ नेपाली भाषाले ठ ठासे दे जुल उकै भ्या जी थय भाया थय मा भएर चाहिँ जी छु योगदान या मा हिँड्या चाहिँ अनलि चाहिँ जी चाहिँ नेवा पेहाड देखि पनि सोचैन हजुर उकै मध्ये निफोसमा रे चाहिँ जिगो टिम देखो फिल्म दुख वो टिम 10 जना टिम है जिन समदार हजुर तो खल्न बलाई त हाक्न निरन्तर रबी सुगुम बाजमेज में ज्याजुले याबिसंग खल्न बला ज्या जाउँ वेको इप्ति अभिनय निशंकया स्वास्थ्य निशंकया खन्दिनी जुक्ति अवार्ड विषयले चाहिँ यको खलाएर न हाक्न खलावला बाकी दने ज्याजुले ब्रेक लिपा हाक्न वेको नापंगु खलाबले त निरन्तर त बिगेजु आरास बलको ब्रेक बजाको दिपाली बा हाक्नसका ज्याजुले लसु सेना जुना छिसा सोया जुना दिगु थो ज्याजो ख सेलेब्स टक टाइममा ले ठौया ठुगु ज्याजो सञ्जिमसँग लोकवाम कलाकार बाजु स्वतन्त्र संसार महर्जन जुना बंगु खलाबला चिपिन गुन्यानी न्या व्याचनगु ख चासक वेकना बंगु खलाबला त हाक्न निरन्तरता बि जस्तै छिसा चाहिँ नेपाली भाषा चाहिँ साइड रोल मिटा जस्तै नेपाल भाषा खेलेन चाहिँ छु योगदान बिमार युक्ति चाहिँ त्यागा छि नेपाल भाषा खेले छौ टिम देगा चाहिँ छौ संकिपा चाहिँ छि निर्माण यान दिला वो संकिपा चाहिँ जिता लगे जो कथा निफोसमा आए ख ठो संकिपा मिति ढुंगा छि मेउ संकिपा न आपला मिठा दिरुङला जस्तै नेपाल भाषा र नेपाली भाषा युक्ति संकिपा क्षेत्र आछौ किसिमला बजार युक्तिला छिउक्ति छि र नेपाल भाषा नेपाली भाषा युक्ति तरौँ जुल तर वो बावजुद न छि चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ छा रोजेन दियो जी त दार नि वो छु सिरियल मिटा जो अवस्था थौ ठासे दे दो अनले पछि नगन ना लुम्न धमाका दा फिल्म खने हो निखिल दाइ न पछि वो रोल दे
जस्ट डायलेक्ट म आउँछ जिको ख्वाज किन गाउँछ वो टाइममा मतलब चाहिँ उली एक्साइटेड जी खो धमाका फिल्म दा अने बमछि राम केशर बोगदी वेका वो फिल्म में प्रोड्यूसर का वेका आफ्नो चाहिँ एक्सिडेन्ट जा मन त चलचित्र कलाकार सँगै अडिसन ख जी थय आज चलचित्र कलाकार सँगै आटकै जी चाहिँ छम सदस्य ख नेपाली चलचित्र कलाकार सँगै जी ओ हिसाबमा चाहिँ जी सोचेन आज अल्ल योको मास नि योको दुनी हजुर छिउ स्वेबलेला मार्केट न थय छिउ 1% चाहिँ म 100% खर्नी छ ल जी सोचेन आज जी वो नेला बिहा सोचेन है जी जो दुजुरा छु इम्प्रेसन जो लाछ नेवा बेखाने चाहिँ जिन छ यो दामया त्यो हिसाबमा चाहिँ जी छौ टिम देगा चाहिँ वो 10 जने जुन टिम चाहिँ गैनान जिउ छौ सकिबा लेकम बारे चाहिँ चाहिँ अनि म रत्न बेहोसी सर वेको ढाछ सलेन वेको न चाहिँ जिगे नभयो छौ बाखा दो वो बाखा चाहिँ थरखड या चाहिँ निफो सारे चाहिँ नभ वेको चाहिँ वो दबु बिहा केन नुखनी ठोक कन्सेप्ट दो चाहिँ या मैले या चाहिँ वेको चाहिँ या ठीक जो आट के न चाहिँ जी कना या म या चाहिँ वो टाइम में चाहिँ जी टिम देका देखो जलो अब बजारी खोलाउ जसा नेपाली फिल्म में जी कोच भिडियो गुली बेबे पूरा छ जित वो निफोसाले हिरो जान चाहिँ खासै म उठे चिने मजो छ तर बालको फिल्म देख लगा निफोसाले यो चाहिँ एकछै यो लगा बिस्तार सुरु खेल मतलब चाहिँ इन्ट्रेस्टै मोटा म उठे छ ल जी चाहिँ आना जी दैन इन्स्ट नजाने जी सोच्छु मतलब नुनु ज्या एकदमै इन्ट्रेस्ट जी छुइन नाच गरको ने चाहिँ फुलचोक डक म जो नि पस हुना चाहिँ जी वो सिडी बेचैन छ मिया बिया वो टाइम में चाहिँ मतलब चाहिँ 300 रुपैयाँ चाहिँ जी त्यो सिडी मिया छ वो टाइम में 300 रुपैयाँ कम से कम वेको बिना जी महेमे उना चाहिँ फेस टु फेस खलाउनुले चाहिँ यहाँकै म मोरसँग म कहि दिले छु जब वो जी वो छोडान चाइला वो गरकोन है चाहिँ फुलचोक र यानले चाहिँ वेको बिना सोल्नी अले ए नेवा पेखाना चाहिँ थप दुखनी त्यसले डिमान्ड हाना बढेछ छ नेवा जस नेवा प्याखौ टिप चाहिँ छ किसिमको डिमान्ड बढेछ डिमान्ड बढेछ छ साला छ जी चाहिँ इन्ट्रेस्ट न बढेछ मार्केट चाहिँ या माखनी यदि जी वो मार्केट मैनु छ जी वो उब्ले जी स्टप जी गुल जीगा तर जी चाहिँ छिए सुंग बजना छ जिगे दु सिरिज त दुनी जी उठे बेजे मतलब म्युन बले चाहिँ अले हाना म्यौ डिमान्ड बोल्छु म उठे वहाँ सोलो हाना माउट पब्लिसिटी छ हजुर ए नेवा पेखा ठोचौन एकदमै हिसिदो है वो टाइम खंगा वो टाइम टेक्नोलोजिकल परिचय कम जिफो तर वो टाइम लागि ठीक जो छ अले मोटे चाहिँ अझ निफोसा रे तल जी छरा छ जी छम गेमले छम टिमे छ मनु जुया चाहिँ जी छुसियो छ फर्स्ट टाइम जिसा चाहिँ पहिलो संस्करण चाहिँ 1000 पिस चाहिँ वो सिधै छापेन हो अब जी थ खुरे चाहिँ जिन छम मलाई चाहिँ प्रिन्टिङ न जायो जिया चाहिँ जी हेर्नु जिया जी हिलो छ वो 1000 पिस मरे ढंगा मेरो टाइममा जी हाना 2000 छापेन छ जे बदला पर्ला का मलाई छुजी जुइगा मलाई वो 2000 न भन्दै चाहिँ बिस्तार छिर्ला छ अले वो मतलब सबिन दैन आइरन दैन छोरा हटा छिउ बजार 1000 पिस 1000 पिस बल छम छ भइम वेकअप न टार्गेट छुटा छ वेकअप ने या नो ज्या वेकअप ने तर जी मियो 2000 ठपेन मिया बिया तर वो मियो गन काठमाडौँ पैन वना जी जस्तै कि ओके वो जे पनौटी नेवा बस्ती गुनगुन दुनी अन्न वे हिसाब हेर्नु छ अरे चाहिँ 2000 घण्टा ढाकै मजल अले जुन उगे लगान या पनि लगान करता त न खुशी जी वे गर्न पहिले हो कि छिक पनि लगान जी सुरु छ दिन आबी तर फाइदा यो सोचे आयो मैले तर वेकअप नु लगाने गुलजुल नि गुल पर्सेन्ट जुल वो पर्सेन्ट जी चाहिँ सावा चाहिँ वेकअप न जी मसंगा वेकअप न चाहिँ छौ फाइदा कथा चाहिँ वेकअप न चाहिँ छु भचा यो कुलम मखौ मला छु भचा जग जी या फटा तर वेकअप न सावलाई मसन नि हजुर एको खुइले जो वेकअप अब वेकअप चाहिँ उन चाहिँ बिजे चाहिँ मलाई जी थो भचा म फया चाहिँ बेहा बलि नि खखा अनि फोसा टु न देखमा जी हजुर अयो त अफर हो तर आजको छौ जो थै अवस्था चाहिँ वो चीज मजुल तर जीवसा यो पनि टिम त एकदमै डेटा हो एकदमै वो टिम खुसी दुगा यसले जी त्यार सन्त छ मार्केट मोरो रेची हाला जुनी मगु छ मार्केट झिका हुने नि
ख मार्केट मुरु ख सारा सा यदि जी वो टाइम में चाहिँ छे होना चाहिँ पसा होना चाहिँ वो म्यू मोन जो सा जो 1000 हुने मखा अवश्य न जी वो थना सक्रिय जिमार युक्ति चाहिँ छौ पकाना जी आज जी दो थो जी नेपाल च्यानल सुने चाहिँ बे सकल अथो फिल्म मेकर्स त जी छौ अनुरोध छ यादा छ जी फिल्म डेटका चाहिँ जी सुङ चाने मखो सक्रिय जिमा मार्केट जी थम क्या नुले हजुर थम मतलब चाहिँ त्यही नि बोल्नेको पिठो पनि बिग्दैन नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन बोले जसो पिठो न बिगे जी नि बोले म जसो चामेल न खएर आमा सस वो बाला जागिना मी फै मो अरे नो जीवी चाहिँ मार्केट हेर्नु वो नेपाली मार्केट ठरे अरे हेर्दैमा ख वेक अप नु मतलब चाहिँ व्यापक मार्केट दोस छियो मरु पखा ख तर चाहिँ देख्नुले छ देख्यु पछि गेना देख्यु चीजले सोचे हेर्नुले छ अरे चाहिँ जीव आइडिया ठोख मलाई छिक बिचन जीव आइडिया चाहिँ छिटो छिरिया सारा रास ठो चीज जीव लागि चाहिँ जिजु नेरिया जिजु तोन्डे मखो छि तकल सकल मतलब चाहिँ नेपाल खेलेचोपी नेपाल भाषा सकिबा या फिल्म मेकर्स र चाहिँ जस्तो तो खेले लगे या चाहिँ छौ सुनो कम से कम न लगान सुरक्षित जिम्मा ल त्यही जो टार्गेट ख अहिले सकुमी भाजुमे चाहिँ सुन मतलब चाहिँ थोर नेपाल भाषा सकिबा खेले दया छ इन्ट्रेस्ट दुपी दुसा ठेरो चीज द पछ विचार दिस जस्तै छि चाहिँ जुन निफसमा देगा निसे लिपा इहिपा त गयो भित्र लगभग दर्जन दैथे छि फिल्म मेरा दिला म्युजिक भिडियो मेरा दिला वो सूर्यानमले निसे युक्ति आतक युक्ति अवस्था विषय लेख्न मलाई लाग्छ छि छुरै दे ओ अवस्था वे ख जि देन नि मतलब चाहिँ यंगो चीज थम थई सक्रे या हो म एउटा के पाइ मलाई जी फिल्म मिदुन जिगो जा शिलर या चाहिँ वटो मिले मलाई जी फिल्म गुल्न बिटा जी थय मार्केट हेर्नु जिगो फिल्म त मतलब चाहिँ गुल्न बिटा जी हले मतलब चाहिँ सो जुले जी थठमा टिकट मिया सिरिज वेले सिधै जी थठमा मिया मलाई के हडसम्म निर्माता टेट चाहिँ न चाहिँ सपोर्ट या मा जी ज्यानो अनुसार चाहिँ पकाना चाहिँ वेकअपी चाहिँ सो हिसाबमा चाहिँ वेकअपी खुसी दो त्यने दनु सक्से या माउ खट गुल्से या गुल्से मया जिफो तर अवस्था खला जसा भज थाहा ठाको जस्तै नेपाल भाषा खेले चाहिँ मनुटेसँग छुन ढोपमा बिउ या रासा अवस्था यो विषयले चुना खलाबले चाहिँ मनुटेसँग चाहिँ छम लगानीकर्ता भई हो लगानीकर्ता चाहिँ थमेसा अभिनय या मसम्पति जुसा अभिनय बारे अय मस्युम जुसा चाहिँ थमेसा दान लगानी या हेर्न थय चाहिँ उगे चाहिँ नि मेन भूमिका चुनमा हो अयुप्ति किसिम उपति ढोपमा त थाटा चाहिँ निनु थो विषयले चाहिँ छुट्याली पकाना ठो विषयले चाहिँ जी निपोसाले भगिनु ठो सारा छ 10 जना मध्ये जिगुन के पर्सेन्ट को दो टाइम जिगो फुल लगानी न हो गया 10 जना 100% जिगो 10% जो खनी तर वो टाइम में जिरा छुरा ला जी पूरा लगानी आठे चाहिँ थ हिरो जी थ लगानी वाला रि वो यो पनि धाबु न वो दो ढाबले छिरा न चाहिँ थो तर जी चाहिँ मतलब चाहिँ उया नि हो जी चाहिँ मतलब चाहिँ विभिन्न खेले चाहिँ जी चाहिँ ना कमाइ नाटे नजुल हो अवस्था जिरा चाहिँ ठो फिल्म निफोसाले पहिला जी श्रीकृष्ण श्रेष्ठ जो बोरेर मलाई वेगा द अफोर्ड आउ ख वेगा श्रीकृष्ण श्रेष्ठ दाइ जी नभने मस्यो अनुसार चाहिँ वेगा न खुद ड्याजो दो सुन भाइ ठीक छ नि सुन भाइ न यही नि सुन भाइ जिउ नि वे कन ढाइदियो बचन ख अनली चाहिँ म आ चाहिँ हिस्ला दिदी वो मन्दिराज दाइ वेकअप द टेल ल वेकअप द छेउना वेकअप बिला आटक देदनी मला वेकअप खुद ल छि सुन भाइ ठीक छ नि नोबिन न चाहिँ चान्स बिला हिस्ला दिदी मनदाइ वेकअप थिएन चाहिँ खुद ढाइदियो अले चाहिँ जी चाहिँ छौ बडे जुल उया लिपछि जी चाहिँ फिट जो खाए जी उके फिल्म देखेको थिए चाहिँ जित पहिले जित चाहिँ एप्रुभ आउ मखो मलाई एजुनिटी चाहिँ जी छुर्या राछ जी छु इनारो डेला वेकअप टाल्ने यदि जी उया नि हो चाहिँ छुन छु या नाम रौ छ वेकअप न ढ्या छरे मखने मलाई जे सिकिन दाइ न गुली डान्स पनि प्रोग्राम द याना खाना जाउ ज्या वेकअप त थाल्दे कि जी सुन्नु भएन ठीक जो वेकर यान्दी छ न वेकर नुन परे देबा ख वेकर चान्स बिया दिसन हैन वेकअप नु ये मतलब चाहिँ एप्रुभमेन्ट न चाहिँ जी चाहिँ निफसले फिट जो ख छ ओरेन नो जी आ नो बि स्वस्थते र नो बि प्रतिपत्ति र जी छुर्या राछ थगे देबदे दे हामीले म जो देबो है देबदै लगानी है चिल ओ मख जो थै देबन सुरक्षित जी मान्ने ओ डाम र छुरा छ सुरक्षित जुदा थ बालको या मला थ के लागि क्यापेबल क्षमतामान ओ ढाडस मतलब चाहिँ देबदन देबसको देम चाहिँ एक्टिङ या फैमुख ढाडस न म जो वेकन अध्ययन या मला वेकन ट्रेनिङ का मला
वेकन लगानी है ठिक जो जी माने हैन मलाई तर वे लगानी अनुसार चाहिँ वेकन चाहिँ ठुकेर चाहिँ सुनो ठुके विषयले चाहिँ जानकारी या मलाई ठो विषयले चाहिँ मतलब चाहिँ ट्रेनिङ या मलाई सेका सिका जगा वे दास बाले है जगा क्वालिटी प्रोडक्ट अझ प्याउ हेर्यो वे जला संसार क्रिएशन्स यो नु योजना छ हुन खगे एकाडेमिक मलाई चाहिँ सो संस्था दे मला वो चीज है जिस चाहिँ वो सोचे न त नु गुल्टको लगे जी गुल्टको जी वो चीज है चाहिँ अन्य अवश्य न अहिले जस्तै चाहिँ सम्म 15 वर्ष लगभग न्यावन चाहिँ त्यो कलाकार खेले चाहिँ पलान्याका दिला तो कलाकारिता खेले वे त चाहिँ दक्षिपले न्य छिटा चाहिँ दक्षिपले अप ग्वालियना टिम चाहिँ सुख जस्तै ग्वाली बिनाला चाहिँ नि ठुके द ग्वाली खलाउ जो छ जित धय परिवार ख जिगु बा वेका छम वो टाइम यो दबु पेखाइ छम कलाकार ख वेका के छौ तैनी चाहिँ ब्लडे दुखी मलाई छौ एक्ट हजुर जिन चाहिँ दबी पेखना मिटा वो टाइम बापे वो टाइम मिठा मिठात्म अनुसार चाहिँ जिन कनाते अनुसार चाहिँ दबी पेखना यो गे खरी यो जिन अनुभव हैन एजुनिटी मतलब चाहिँ जी दबी पेखना मिटा अनलि बोया चाहिँ छि पनि स्टेज नाटक त अनलि डान्स त ओए ख मलाई जिन चाहिँ जी बाना चाहिँ छोरा लाज ठिजो मलाई ठो एक्टिङ फिल्ड यो बाना चीज ख नभए जिपे दबी पेखना चाहिँ मिट्यो आला छे टिभी उयो ख एकदम इन्ट्रेस्ट छ बाहिर एजुनिटी द पहिलो ब्रेन चाहिँ जिगु बाना ख जिन बाना सार्बियो ख भाइ साथी कार नयना चाहिँ जिगु आइडल पर्सन त बाया ख जुल अनलिबा थ एक्टिङ सोया बेबी कलाकार आइडल पर्सन त दे मलाई उनीहरु चाहिँ द फ्यामिली सपोर्ट दो मलाई फ्यामिली सपोर्ट या जिगु जुम डाइन छ कलाकार ख वो डाइन चाहिँ नभा चाहिँ जुम एफएमए चाहिँ जाई वेक मलाई जो दाइ वेकन चाहिँ मलाई वेकन चाहिँ द सपोर्ट यान दियो ख थौ इले चाहिँ सायद वेकन न चाहिँ सपोर्ट याना है जित चाहिँ अप या चौक मलाई एजुनिटी जी जो ठो के वेट साथ सपोर्ट यो परिवार पाखे एक जस्तै परिवार यो पाखे चाहिँ साथ सहयोग यो कारण चाहिँ ठाउँ ठन्दाको दु दैपटी खन्जुल अहिले जस्तै चाहिँ अभिनयको मजौसी डाइरेक्सन नै याना दि डिफरेन्ट पार्ट ख तर न लिंक जुप्टी पार्ट जुल हो जस्तै डाइरेक्सन चाहिँ छि गब्लेन चाहिँ याना दिया जी चाहिँ जिना डाइरेक्सन या फुल डाइरेक्सन विषयले जे खलाउ जो छ लगभग नाप्नामा ख सारे लाज जी चाहिँ नेवा पेखाले वे न्यल जिल खस पेखाले जी यार नि यको शूटिङ जो यको फिल्म मिटा यको क्यामेरा नमा मिट न जुल हजुर मलाई अन अलावा जी मतलब चाहिँ छि थो नेपाली खेले जो विभिन्न मतलब चाहिँ टप डाइरेक्टर दो वेकअपी आना क्रियाशीले दनी वेकअपी चाहिँ जिदामा एकदमै जस्ट रिलेसन त्यो कै यहाँ छ सारा छ ठुम चाहिँ नेवासा पनि ठिकै चाहिँ भजन नेवाटै पनि भज मेथे गुण हो मेबी नेवाट चाहिँ सुंगु जाने छुए मतलब मछा उठे जाने तर ठो चाहिँ सुनो छु ज्यासेकी लागि चाहिँ ठो मछा एक्टिभ म चाहिँ झन्ना खुयासा जिल्ला घना जिल्ला सेकिम खने छु वो छुटा लाछ ल वो छौ सिरियल दो छौ मिठो सम्झना दो सिरियल दो मिठो सम्झना रह्यो तो बद्री अधिकारी तो के अधिकारी बा वे गर्न डाइरेक्सन दियो अहिले ओके चाहिँ मलाई छि थौने चेतन साहबको डापी मलाई एकदमै संगीतकार वेकअप दो विभिन्न आटकै एकै बाला पनि ओके चाहिँ टिम दो वो टिमले चाहिँ बद्री सर छोडेर लाछ भाइ अब सुटिङमा आइरा हुन्छ ल काम सिक्ने यही टाइम हो ल यसो हुन्छ है रिया चाहिँ वेकन छौ द शब्द छुटाल लाछ सुटिङ आठे वया चाहिँ डेड हो मलाई क्यामेरा लिन्छ गएको ख सोल्या तन्या ख थोर इन्ट्रेस्ट दो ख जी थयो सीन मर्सा पनि हिनी हुने छ निनी हुने सोयो सिके अब टाइम एकदमै इन्ट्रेस्ट दुया जुल वेक अप के वा जो डाटा ट्यागले जो हुने थयो सीन मर्सा पनि जे हिनी हुना चाहिँ वो टाइममा चाहिँ सेक छ क्यामेरा एंगल गरेर क्यामेरा कना मुभी कना चाहिँ एक्टिङ सिनी कना चाहिँ वो टाइममा न द इन्ट्रेस्ट दुका जुन र जी निपोसाले जुन एंगेज होया निपोसा सिरियस साइड हान चाहिँ उयो 1 वर्ष अन्तरालले चाहिँ जी डाइरेक्सन सुरु हाल्नु निपोसा भिडुंगा 1 वर्ष पछि नेपाल भाषा खेले वेट गाडी नै छ डाइरेक्सन याना दियो जो डाइरेक्सन पहिलो डाइरेक्सन चाहिँ जे चाहिँ एजियो मराउ याना एजियो मराउ उके जी थ मिटा मलाई अहिले जी उके चाहिँ जी राजो महर्जन जुजु अनि आशिषमान नकर्मी रजनी महर्जन वेकअप नो छौ मेन टिम मेन एक्ट्रेस वेकअप ख तर जिन उके चाहिँ छौ गेस्ट एपियरेन्स दिए चाहिँ जी ओनर रोल डोके मलाई
छौ जित निन माछौ ख जस्तै छिला अभिनय याना दिउ जुल दक्षिबले नापाला अभिनय न चाहिँ नि अभिनय अले प्लस डान्स चाहिँ छि पला न्याक दिम जुल लिप डाइरेक्सन न चाहिँ छि पला तैदिल जस्तै थ कलाकार ज्यास्नी अवस्थालाई मेबिन्छ सिनी जुल थेथे या ठुक्ता या मेम डाइरेक्टर न ताइ जुल छौ किसिममा चाहिँ थ डाइरेक्टर जुन गा थमेसा मेबिन दर्शन माउटी जुन अवस्था जुल अले जस्तै मेबी डाइरेक्टर त्यसमा चाहिँ थै त सिनीले चाहिँ वो ज्या अप कि थमेसा मेबिन द सेना चाहिँ ज्या अप म अब जित चाहिँ हैन जित चाहिँ जो जुको बाना ढाइ छु जास जित बाना ढाइ छौ ठौठे लो म तो जुको क्याला चेलो जुम छ गुर्जी त चाहिँ यहाँ मने हजुर जी नभन है थम गुण चाहिँ पहिला नै थरमा सिउ उठ्या नि कुनै उडी रिजल्ट सुख मुसियो तर पनि जी थरमा छुन सोझ्याइन नि हजुर बाना ढाइ दिउ थमा सुसा मुसिना पनि थमा क्रेस नि हजुर जी न्याउ चीज थमा या न्या हजुर हजुर एजुनी चाहिँ मतलब चाहिँ डाइरेक्सन याउ ड चाहिँ थाकुल मजुल मलाई जी मेप्स याउ डाइरेक्सन याउ जी याउला जुया जुल तर मेप्ला याउ डाइरेक्टर मेप्ला डाइरेक्सन बिउलिन चाहिँ जित प्यारेल रहेका हजुर जित स्वयं पाठा छ आखिर जया वा क्यामेरा न्याउन ख मलाई खासै जित चाहिँ फरक मजुगा एजुनी हेल जित सायदै त हामीलाई लाग्छ नेपाल भाषी खेले चाहिँ कान्छा डाइरेक्टर न ढाइ दो टाइममा म चाहिँ डाइरेक्टर जीवो टाइम 15 वर्ष नि हरियो गुले त हेर्ने नकन जी प्लस 2 बुरानो टाइम खो मलाई 20 वर्ष वो टाइममा जी चाहिँ हिरो जी हेर्नु न मलाई वो टाइममा जी डाइरेक्टर न जुइनु ठौ टुक्न मलाई चाहिँ हुनु चाहिँ जी दुछे 5-6 महिना त मलाई जी म्युजिक भिडियो नै हैन तो फुटबल बोय थे आपने वो भिडियो न सर्वाधिक बालना चुन सायदै मलाई चाहिँ नेपाल भाषा यो म्युजिक भिडियो खेले चाहिँ छौ रेकर्ड न तल 24 घण्टा भित्र चाहिँ 10,000 क्रस भ्युज न दट्या चाहिँ जी छौ सेलिब्रेसन प्रोग्राम हैन पकाना चाहिँ थो नेपाल च्यानल न चाहिँ न्यूज कभर यावै जुल मलाई एजुन जिन सुन हुनु ज्याउ ख मलाई नेपाल भाषा खेले न चाहिँ थोरै थोरै या जो हि त्या चाहिँ ठौटुक्न चाहिँ डाइरेक्सन मोटोडगा जस्तै छिगुप्ती ठो कलाकारिता युक्ति पला गुल्समरीमा ना अझ न बेबेजीमा छिगुप्ती स्वास्थ्य न उसाना बालना वेमा तैगु भिन्टुना बियाजुना ले नापा चाहिँ ज्याजय इना पचाइ टेंगु जुल जी निन लोमोपति छिगु मने चाहिँ दुप्ती थछौ चीज न तयार छ जिउ रेने जापटी छु यो दस आते आदि फै पक्का न जे सुशील जिला मलाई चाहिँ दके जिगुला खतर खुटल जगे दके जना दि दिङलो बोल बाके दय मन्ट मलाई तर आज त्या बाके त नि छोरा छ जी थौ ठोठा छ दु सकल सोकोमी भाजमे जिब्नु माया ममता ख एजुने वेक अप द जी थौ अजना जी वेक अप द जी दुनुन है जिगु चाहिँ वेक अप द चाहिँ माया ममता जिगु जी जो बखरान दु छिकपिने उमला जिगु चाहिँ छौ भगवान ख जी छिकपिने उला मला छौ भक्त जगे ख छिकपिने चाहिँ जी भक्त या फेमा छिकपिने मला चाहिँ थरेन द चाहिँ 60 सपोर्ट बीमा थरे जिगु जित आशीर्वाद बेचन भया चुनेमा नबदमा जी थरे मला चाहिँ बाबला ज्या फेमा छिकपिने 60 सदा जित चाहिँ मला चुने सुवाद अथवा मुवंगु इ नापा चाहिँ शारीरिक अस्वस्थ यो बावजुद न थन स्टुडियो थ्यांग चाया चाहिँ खना बलाई निति इ बियादि लौके निति छिटा योगु सुबा अले नापा नेपा च्यानल या पाखे छिटा चिच रंगु मति नाइ चिसो लला स्वीकारे नदिस हजुर सोकुमी बाजु मेजबी थौए थुकु ज्याजुसँग छिकबिनसँग सोहाइ दिल लोकङ भामा कलाकार बाजु डाइरेक्टर बाजु नापा उफन्तिनी जुप्ती नेपाल भाषा स्टार म्युजिक भिडियो अवार्ड्स या चाहिँ नि चेयरपर्सन बाजु स्वतन्त्र संसार जुन नापाङको खनाबला छिकबिनसँग सोहाइ दिल वेकै विषयले यो खन्त छिकबिनसँग सिका दिल थैगु पलसा कासे थौए थुकु ज्यासो छ जी सुशील साइना बाया भनी गुजफना जना नेपा च्यानल निरन्तर सोयाजना दिसँग सुधार